Mališana iz Velikog Radića praznična radost, koju su uvećali dobijeni paketići. Mnogo se radim što sam dobio u paketiću, jako su lijepi. Mene je jako obradovala ova posjeta, dobili smo mnogo poklona i radujemo se na dolazećim praznicima. Na prostor Podgremeča vratio se manji dio srpske populacije, koja danas živi u dosta teškim uslovima. Zbog toga je odlučeno da paketići dospiju tamo gdje su i najpotrebniji. Kao Veliki Radić baš zato što ovdje živi srpska populacija povodom Svetoga Nikole, da uveselimo, da ih obradujemo. Rođena sam u ovim krajima, odnosno selo Vranjska. Živim u Banja Luci, tamo radim, izbjegla sam 95. Jako sam vezana za ove krajeve i nastojim stalno da obilazim i dolazim. Ovdje mi je kuća, imamo imanje, tako da obilazim često i znam kako ovaj narod živi. Došla sam na ideju pred sve ove praznike i Svetog Nikolu i Božić i Svetog Stevana na slavu naše Republike da malo prenesemo te radosti i slavlja i ovdje u Federaciju, srpskom narodu, odnosno djeci našoj da osjete radost Svetog Nikole. Ovo su uglavnom povratničke sve porodice, daleko su od grada, ne radi niko nigdje, žive od stočarstva, odnosno ono što proizvedu to prodaju i od toga žive, tako da sam željela bar malo od toga da se donese i ovdje Svetog Nikole i te radosti. I jako sam srećna. Škola u Velikom Radiću nekada je bila prepuna učenika. Danas ih je znatno manje, ali dječji žagor još uvijek svjedoči da u ovom selu ima života. Mi kao crkva trudimo se da vršimo svoju misiju ovdje. Nesmetano predajemo pravoslavnu vjeronauku. Imamo za to podršku i naše škole i tako dalje. Nažalost, djece je malo, ali djece je malo svagdje danas. Imamo problem sa djecom, ali sasvim dovoljno. 20 đaka je sasvim dovoljno da škola funkcioniše. Srba na Grmeču je sve manje, ali dječji osmisi ulivaju nadu da Veliki Radić i okolna sela ipak neće ostati pusta.